Ne fia filosofa manumalo Yesu Keriso yo le tatou life principle le fatalo fatoi le kalesi o tou ya misfo ila tou e lo mfai ona mau mal tatou maftanga I lungo on Facebook e pena masani ai. Welcome to the Life Principles program. For those that are tuning in from around the globe, we welcome you to another edition of our Life Principles program. O le afia fili nei, o te fia share atu ai pe tu Fatu ile mata upu ile for ile ali. Blessing of giving to the Lord. O lesi nei mata upu o te manatu o lo whapea nisi ai o se taua nau na ia au maini tupe mo le lotu po o se tūlanga whapea na. Ai o le awala o lo o ina le fionga pa ia le atua e mawhai o na whamanuia il tangata. Ia pe whautare na whapea o le whamanuianga o le whawai. You see, giving to the Lord is an open door to the blessings of God. Ngā luenga no na mata upa lusfut whai upa tō suma lima, a whonga mai. O whari atu ia te o tō mea umalava. Whapea no tō ngā rue ia so swani ye u vai, ye te tau ai. Mai o tō manatu I la fionga ale ri o Yesu. Whetala mai e ia. E sirin manuia o le na te whoa I atu. I lo le na te talia mai. Amen. So o le whetalinga le Yesu, o lo whapea mai ia le tusianga luenga. Po luka na tusianga luenga. Whe mai, ia o tō manatua upo Yesu. A upula Yesu whe mai, e sili le manuia o tangata e whoa I nelo tangata na talia. A whongana a le whetalinga le Yesu, o lo sau noa Yesu e manui, e sili atu le manui o tangata le whoa Nei lo tangata le na te talia. O lo no winga le si whaupunga, o le whoai, o se awala le te tala I le atua le awala e whaamanuia I a te oi. You see, giving must not be a burden. It must be done in faith. It must be done in obedience, and it must be done in the joy of the Lord. Giving must never be a burden to anybody. It must always be done in faith and in obedience and joy of the Lord. Giving is not losing. O le whonga I le atua I leo se mea whapea ua ave e sea I se mea maoi. See, giving is not losing something. It is rather an investment. Giving, it is investing whatever you have to the Lord. That in due time the Lord will measure it back to you. E lua lava inga e impact o lo langa o tangata. E le mele o le whawai. There are two specific areas of human life that is impacted by giving. O vaenga la ia lau share toi, o vaenga ia in my own experience, I le se mea o leo te na taui mai hoi te ia. O vaenga ia lua o te teletonu, o le te le o le afianga o le soifuanga le tangata. A tonu ne te ua manatu si whapea, ai o tau mawhai e tau wana, o tini tupe, si, I'm not begging for money, I'm not really begging for money. I'm giving you the principles that will help you discover the abundance of God that the Lord had already intended for you. Si o le mea e te tonu moti noi tangata e one le atua le larolangi atoa. E leiwe se mea mati vai le atua. A o le principle le ua mai le atua. E te le ala vaenga e whapea nao na tio na le atua ma le tangata. A wanga ia lua leo te mana ola se atua giving impact two specific areas of human life. Ia o vaenga fo ia o te motino o te lea o tangata o ia te minei. O vaenga mua muala. The first area is in the area of blessings and prosperity. See, giving impact or giving
will influence and impact the blessings and prosperity for anyone. See, the Bible teaches a lot about the blessing of giving. The second area that is impacted by giving is the area of poverty. So we need to understand the second area is the curse of poverty, and the curse of poverty is impacted by the refusal or when people refuse to give to the Lord. O le vaanga la le lua o lo ele o loa tangata mai o te tele tonu o te le tangata o lo struggle le area le ia matau mafo po le ale mafo angole mea lei ona struggle financially la fo le mea lei ma struggle tangata le in the area of finance. So let me deal with the first area of blessing of giving. And so the first area of the blessing of giving is the area of prosperity. See, giving is an open door to the blessing of abundance. O lau fōai, o le whaito toa le te tala ai i le sosia po le tamau a ingo le atua. Langa lea o le fiong pa ia le atua. Ia le mafua anga e lei ona matala le langi. O le winga lau whaamtalanga o le matala le langi. O le sasa mai e le atua na whaamanianga. La te tōla le malaki o le tau pe tolu whai o pesfu. Ina au mai a mea e sifuru wa ia o tō mea o malawa i le whale tū ai mea. Ina ia iai mea ai i no whale. O i o tau tofo mai a tau le nei mea. O whetarai mea iai le ri o au. Pe o te le te puni. O puni le langi o lo o tau. Ma sa atu ma via mo o tau. Se ia siri o na teli. Amen. A whaala le tala le atu sipa ia mai. O le Fatu nunga le atu mai. Bring all the tithes into the storehouse. Yeah, o le storehouse, it's referring to the church. If you do, says the Lord, I, God, I will open the windows of heaven for you. I, God, will pour out the blessing so great you won't have enough room to contain it. See, ole tala le tusipa mai, au mai uma ia se furuai. Ia whapea ele mamlama se si le meta o surai o se furu pasene o meta o tina maua, po o tongi le maua. Ole awa onga lea, ole toa tele i o tangata, ole ae tūwhai ma shea ai, a wha malosi a le verse lea. But o tele o wadi no le lei po o matua ai malamalama tangata, i le tele o le impact po le awhianga, o le manuia o le tangata, ina o usita ia le upu le atua. A whangala o tō tala atu spa ia. Mai, if you do, says the Lord, I will open the windows of heaven for you. Ele lama potu le tau fale e teu ngoi whaamanu yanga ia. Si, whamelele le whetalenga le tau whamai, try me, put me to the test. Paunga leo le kaiminga whetala ia su e tofo i e tata ule atua. Ai mana ia la whaupunga ale New Living Translation na whamai, the Lord said, try me. O le tō tela na tangata, e whika e mawhau. Mangata i aina. But they never try and see what happens. A lai whika e mawhau, o whai upula suma tasi whamolmolea. O te ai oi atu. Ona o tau. Ina te heina mea, na le wha o mutia le fua o tau lau le ele.
E fu mai foi le vine yo to fanua. O fetsa lai mai ai de rio au. A fonga la fa mai. E ai le pui nga le atua e lau fatoanga. I o ka kongi si le ingi whakaonga whai ai. But e pui le atua lau ngā luenga, e pui le atua lau pisinisi, e pui le atua le sauce. Po le awala le sau le whamanuia ngā le atua tato. Ngā le whamai tala tu spili whamai. For I will protect your vineyard. Ole a ola nga protect le atua ia au meto tino ma lau ngā luenga ma me unga pena. Po ai le kangaka e kau mawhai e whapena ona oso whaia ia lau ngā luenga po lau pisingisi po ele ai ma se tangata e mawhai na whaia se au wala e mawhai ona lusi lau job. Ia e loa foi, ole security o tato ngā luenga ma le source o lo sau e whamanianga le atua e le eise tangata e le eise ke mongi mai se oli ma whai ona ia tau fia pe whaaleanga ina pe ao o nga ia le pui ngā le atua o nga o le usika ili o le tangata e le atua ia o le ua tatou ine le teimine le COVID-19 and I tell you o le ango ka ngakala ua lose lako jobs o le tele o le afianga le ua iei nei le tamau ainga ona o le whaamai le ua awhia i tātou. Ai o te whaite e polea le whaamai, polea lava le mea tupu, ai a pui e lea kua o mea tō tino, ma pui e lea tua lau ngā luenga, ma pui e lea tua le sauce e ma whai o na ui ma i e whaamanianga lea tua, e lea ai ma sesianga ke whaaleanga iwa. O mea fwai leo te matua i o tari tonu e malo loto atoa. A ngā leo mkwa moli mawinga ya uia le moni o afionga pa ia lea tua. Ma le puinga lea tua ya tato. Wa le whametala just pa ia mai au mai te fulu e mai o ki kakala le langi. Ma le tua la, a o nga kakala lea tua le langi. O le kala ngoa lele kusi pa ia le mea kau le open heaven. Now, if you understand what an open heaven is, o le open heaven, kusa ole ko inga ole mea fo ile ole mea lava ku yelo lima ola e ke kangwa ku ile mea ola e te tangwa te tau mawhai le mea ai fua mai e ko konga ku le ala au ai fua kiri mai kusa ole mele ka ole open heaven kusa ole ha lava se me ki kamu fai e fai e ki kamu fai e fai e manguia ole mea ka ole open heaven a ona te tala le atua le langi o ke fai ako le sosia le sau ka kala le atua le opportunity ka kala le aku le opportunity ka kala le atua le avano te tala le atua le avano o le mele mato i taua te le tato mai ma mele wale fa mai fa tala le atua fa mai I will open not an angel not a pastor not any man not anyone opens the heaven nga o le fa mai I the Lord will open the heavens. O longo winga la, a ka kala le akua le langi, e le ai masese ka pungia. A whangan tala tu se wha, linga wha, tala tu se wha, linga mai, o wha mai, o le whai ko a tawita wha mai, a ta tala e le atua, e le ma whainga koe ka pungia sesi, ai a ka pungi vo e le akua, e le ai si ka kai whainga koe ka kala. O le ala wha mai tala tu se wha, o le usika ilo ka koe, a vese furua i falsa. Ono fai mai lola tala tu se fai mai o te tala o le atua le mai I will open. Not an angel, not Moses, not any prophet. It is God who is going to open the heavens. Ai a ola te tala le atua le langi ai operate lo langa oi lalo le open heaven le. Nga e kali konga tala le po fea le me ke kamu fai pe kamu fai la pisingisi e hola. Kamu fai le langa luenga e hola. Kamu fai ku le mea e hola. Ai sea langa le operate lo le open heaven. Pa ang kala le tu le langi ma sa mai ona manu ia tel po le afo le COVID-19 le ka ke uia ke me ili ka fia ile le sosia le tu e fa pena ona sauli tangata avana to le mo mo tu pono ta pa sumo le fitu fa po fitu le valu fa mo vai ni siaso la macha ile o le adia wa sale ai ni u ai no no mai le la fionga le ria teia o whapea mai. Tūla ia oe, mai haru sari whata. O rea aio sai tonu, mai e no whai. Whauta, o te whai atu te whine, o iai o oti rana tane, a te whanga ia te oe. Amen. O le tala lea, o le tala ia e lia.
Manatua la, ole vai te mitonu ale ole nofo inga te malo o apo. Le fie le akua ia mi o apo. Mio, ona te talo ele o eli, e tau fili timu mo te usanga i toru. Ile te mila lea, ole ko a ke le i o tangata Israelu, mo tangata o whioti la tōtane, ma tangata matitiva o leini me o lai. Ale whawhinge lea, ole whawhinge saitonu, e le se tangata Israelu. Le mo fetala ile atua ia elia e alu ai o whawhinge lai o. Ole ko ke le o whawhinge whioti la tōtane, o le kukungo Israelu. Ole whisile la, ai se ale me wale a wina to ile atua ia elia e se whawhinge Israelu. A wina le fine saitonu o le tangatanu ese. O le whamtalanga lea to se pa ia o maile tala lea. O lo wau tali tonunga lea la o whai atu. O lo tali tonunga lea iai. Le paua na le tangata ua te talalo no loto. Ua iai le willingness ia te ia. E mawhai iai ona take the step of faith. Mawhapea nao no sita ia e whoa i le atua i se taimi whainga tā. O se kaimi ua le aingi vai ua kolu kausanga le se kemo ma se taimi ua le ai se mea ai. Ngā le paula le tangata ua willing ma sauni nono loto. E whapea nao no sita ia e ave se whoa. Ai mese le ai leo se kaimi whainga o fia na whoa i e tinane. So ai malama la taimi le ua kolu kausanga e le se kimu. O longo winga o le kau le vai. O le makwakong kaa. Awalo no inga le o ale puwa i kasi o makwa treasure le fafinga le puwa i le wa kolko sanga le sekim ya no inga le mea ai le makwa ka le mea ai wa uti le mea ai afala to le utala le o le decisive moment le fafinga le longa decisive moment. This was the decisive moment for her to either open the heavens or close the door. Ya, ale mea moni ala tell your situation apea e ui e fai aisi tangata where you are demanded to give away something, and especially that give away is the last food that you have, the last supply you have. Le wa demande le tuol fine le e fo ai le last meal and the last glass of water. Ele se te mi fa ngo fiela le na atka ia au te fa to le kele yo kai mi e require ele tu ka ko e take the step in ia fo ai ele inga ia fa pena na fa polonga ai o no le me toi paunga le me ngai ko koe awal tele te mi e manatu ai si tanga te fa pe ia o ki ofo ia la va kula la le me la ora ia ko e paunga le me le tu toi. Ma I mau pe anga wha apea e mawhai o nei loa tangata o le au wana lea e ka kala i e lea tua le langi e leo le ka ofi o le mea ngai kasi ko koi aoe o le release i lea kua o le mea ngai koe. Amen. Na e te tonu nei e lea ngata e multiply e le mea lea le whatever you have in you a ua makua a pe ngā o na increase sei molo wha kua e fua i lea di. Na vai lea, the more you do that, the more you take the step of faith at the most crucial and most difficult time to give, especially when you don't have nothing and you don't have enough to give. Hallelujah. And what if you give that last meal you have, and then the abundance and the multiplication happens? Pa fonga la to tala le fa upos fulu fa mulmul. Ona turai le o ia. Maru sar fata. Wo ia le fa to ore ai. Fauta, o ia le fine woti na tane, o loo fai fafie, o walau leo ia ia te ia, whape atu, se au mai sina vai tiiti se o winu ai. Amen. Yo e aluatu la elia, whaafonga la, e taunu atu elia, o lae tu fafine le fai tutoa, o lae tae alala, o lae hau mai a whaafonga la tala tu spaifa mai, o lae tae mai alala, e fa pe na ona fai na kuka ile la mio le last mio o le last mio le le sa uni fa finga kuka e tau nu atu la elia o la e tu fa finga le fai to a fonga le mai ya o le fai ko ale o
ole hata lea ole opportunity lau available for finger. So she would either close the door to the opportunity, or she could open the door to the opportunity. Yeah, ole ala e tau nu watu ia Elia. Ole tu fine o demand lo Elia for fine to give away the last meal that she had, and maybe the last glass of water that she had. Ang alela fa matala just if I pusuma lu fa mol mola bawa. O tali mai leo ia. O lo so fu le li lo tua. E le se poto ya reto ya tau. O na se lu tanga. O na se lu tanga fa lawa i le kate. O sina sua au i titi fa uta. O fa ye nei fa fia se lua. Na ia o walu o tunu ai ma ua ma sia tamtani. Ma te ai ona maoti ai lea. Yeah, wa va fongale. Ba mai le tala fine ya Elia, mai Elia. Le va tu ya la fa popoto mai la ya tunu ai le ma last meal le. A uma ai ma last meal ona ma fioti lo le. A wai fa fine, ele ya ma sisi ko e pa wale le mele tu toi. A va fonga mai. Ko e pa wale le mele ko e. Amen. Ala o timante Elia, wo fa tu Elia, le au mai la le last thing that you have. Give me the last portion that you have. Hallelujah. Ya ala lo tante e fa fenga va ku le ko e pa wale le o le fa mesi fili to e pa wale. But fa fonga mai o le ko kele yo kangaka. When you have the last thing in your hand, and when God is demanding you to give away, because the principle of giving will open the heavens. Ask give away the last portion that you have, so that the heaven can be open, and that you will be able to operate under the open heavens. Ya ole mafu anga folalanga le inga poloka le kele o fa manu yanga le tu me nga lenga le makala le langi ko kele o sikanga ka ma te va tu for a parent over to. I'm not begging for money. I'm telling you the way to open the heaven, so that poverty can walk out of your door and prosperity of God will be ushered into your house. Eva fongala to le tala le fifa me a uma ile ma me ile o ma fio kilo le. Ela ma sisi me o ko e mai mau pe ana fa pe lo e tangata ele ole me nga ke mangui nga ke ka fio fi ai. The last portion that you have, you can never know that maybe that will be a key to an open heavens. Suton va mole. Fa ya tule Elia ya te ia. Au te fefe. Aluia na e fa ya me na e fa mai ai. Ai mo mona e fese poto ya reto titi ma au mai ya tia au. E bun muriane ona e fia lea mo au rua ma lau tamtani. A fongala oile, fa fongala o tau le mafu anga le mele o le fia tangata le o le fefe. Si fear stop many people from operating out in the open heavens. Yo, ko nga fefe vo le. Yeah, after this, yeah, we're gonna die. They don't give because they are afraid. Be strong, be courageous, don't be afraid. Just go and obey. Just simply do what I'm telling you to do. I am not here to put any burden on you. I'm here to help you discover the key to the open heaven. Even though but Elijah was trying to show her how to open the door, how to open the windows of heaven. Ele fa pe o sa ule tu fa pe mai fa polonga ka ko mo fo wale inkupe ange ya fo mai ba ku kupe ma fo ai mai me ele o sa ule tu manga fa polonga fa fo mai o lo sa ule tu manga o ya ki o ya e mo wole ki ka kala ile langi amen awa makala le langi
O ke fa ke fiwa fa pasenga fa mangianga le to nga le fa me la fiong pa le tua fa auto o te tala le lang o le akua le masasa mai manuia tele ele la mo pokol ko fa le ke wa e va fona to fa pasumel fa kala le e lia na fa fine fa pasumel fa wa fa pe o fe tala mai le li ele tuo Israelu ele umar kate le falawa ele fa ti tia swa o le fa se yo le aso e fo ina mai ai ele li le ua ile lau le ele ma le tala ele mai au ke fefe mai ele au ke fefe o le afionga le atu pa mai la o le afionga la na le atu le kam fa ku fa ki oi mai au te fefe o le afionga le atu mai ele umar falawa ele tai umar swa o se ia o le kai me ko e sa ama ia ile aku ile aku mu ako fa manu yanga le la o te fa te wela ki se kusa po le alfa me o le onge la e onge e kanga ko po le hale onge la onge le tunu ai a e mawanga le kile makakala le lang e onge u mai si kanga ka ai kafe le tsuwa mo kom mo fa na wa ko fa amen e po le ala le makikiva usi kangaka e ke le experience inga le makiva e ke experience inga le whamangu yanga le atua o le open heavens yanga mai le e makikiva o malai si kangaka yo o kafa a lai ke enjoy inga o ia le blessing le atua e wafonga fa upasuma lima le mea la le na whaida fine she took the step of faith and this is what happens o na roi leo ia o ia whaia tusa ma le upo e lia wala tu ai o ia ma Elia o lona ainga o tele aso avonga mai na alu la fa finga le o le upo Elia o le si le me finga ta tele tanta fa fong mai le kalesia o le au mai o le upo le atua le au ona le atua e vaki ai ke ngo fuma fa pe mai la ko ke le si kanga fa pe ia whatever o ya ngala u nga fa mai whatever ai va vong mai o le upo le atua na fai mai ai Elia o le kala le kus paia o le upo le atua fai mai Elia fa mai a inga ua fai le fa fingi e kusa ma le upo Elia fa vong mai ona a ai le o la to I aso e kele fa vong mai la o le last meal langa ai was not the last meal, it was just one of the many meals that came yo fai upo la suma le ono ia sare umar falawa le kati ia sare fai titi e fol sua u le fam ia e tu se mala fionga le ri na fai ia vai le e le I fai ki kia na multiply le last meal ai anga ka au fila fa finga le last meal le e ole ve ya Elia ia longo vinga sa wala de talo le fa finga e uma longa ai le last meal la fio kilo la le upole atua e le o manga o ke oki o lo mana o le atua e ke lo le ki ka kala ile langi se sa mai le atua lo sosia e te afo mele ka le sia I'm not begging for money, I'm asking you and I'm trying to help you understand so that you know the keys that opens the abundance of heaven. Aola in the tala le atua le lang I ke fiwa fa pasenga mangu I o le akua I kio e ringi kala fa ngonge mea matu o le mea mo I lava e mala malama fu I le awala le wa mai le akua e mangu I ai oe ia o ke ufo ia ki oe lo le talia ina o na awala awa te whaate te oe o le kai mea kau ke usi ka ia le mea lea o le matu si pa ia fa my eye will open malaki to my eye will open not an angel, not a prophet, not a pastor, not anybody. When the Lord said I, meaning God will open the windows of heaven. Ya nga eva ai le ke umale o la nei ke le lofa o se nga le sosia o le atua o le vaenga longa lua e impact le mengi o le foai o le fetu o le makiva. The second aspect of human life that is impacted by giving is the curse of poverty. Malaki lo na tau patolo fai upai valu famole mole. Pea whaoa e tangata mea le atua. Au o tou whaoa o mea. Au o tou o mai.
Au tau fai mai. Ia ia mea o mātou whaoa. O tau whaoa mea sifurua ia o tau mea a tau matau lama. Amen. A fonga la o le vaenga lono lua le tūlanga o le Fatu o le Mativa. Fa mai o le upu la le fa nga mai le New Living Translation mai fa mai cheating. Fa mai, why are you cheating? Cheating on God. O longo inga o le ale me o e ngo foi me fa se ele akua. Ia o le fa sa mo fa la ka mai nga o le cheating le o le fa se e po lo fai mea nga. Me o e ngo foi ma cheat le tu. Fa upu la iva fa mole. O ma tua fa fa no ino o tau. Yes. Le nu o malava. Yes. Ba o tau whaoa o mea. Yeah. O le upu fa palangi le fa nga fa mai you are under a curse. Poverty is a curse. And I tell you, no one opens the door to curses except us. God never curses anybody, but the person who opens the door to curses is you and me. La aleva matala tu ale mele o kako makiki vai, ale mafu angala o kako makiki vai. Ina ua tatou tao fi meo se furuai. Ma mea ko kingo e ka kau o nga ave i le atua. O le ama ko amangingo le fion pa e le atua. Ava fonga mai la. Anybody who is struggling in the areas of poverty, it is a curse because of disobedience. Ya. O le a tau fai pe ai fa ma matulanga. O le o te teritonu malo loto atoa. Ele pu le ao le tua ngake sa yo nga manguia I tangata. Ele kai foi uma le sosia o le tua. O le whawhika uni le kupu. Ma le mafu anga ele o nga struggle tatou financially. It's not God's problem. It is our own problem. It is because of our carelessness and not believing and obeying the word of God. Mai wo ko fai mai o le angi mea le akua o mako fawa I wa e fawa se furuai. Pa fa mai la le kale si o ko ke le tangata. O le fa maongi e la ko se furuai le. Pe fo le a ko koengi me ongi coins fo le fa ka we pululo le. Ia nga sa le la fo le sa. E pifo le foringa mai le ka u e kanga ka le mele te fatu to see people that are struggling financially is not nice, man. To see people living under social economic areas, it's not good. Ale mafu anga le e fe mai na fion pa ile to le me fo le nga struggle ka fa mai a e fa ola inga. Ele ka kaunga e struggle ni finance. Ele ka kaunga e struggle. E mo ia ye kai me kau ye singa lag ma pa ele kaunga ko struggle. We should never be poor. We should never. My poverty is a curse. Ale me vo ele finangano le tu ka ki ola le curse le. A wala o le curse ele se mana onga le tu o awa me nga fa. Ma vanga le e ki nga o sila tanga e ki nga fa ko le fa uru malo ia le mele. Ai va fonga mai fo ila usunga o ngai ke loku ai ke le fa maongi la sfurua. O la u fautuanga le ia to ai manga o ke lu ese lo langa makiva. Pa u wale le awala ke lu ese. Ai manga o ke ola ese o langa manga ia pa wanga le me ka fa ika kaunga e lu ese mai le leu si kai malo le ka le kongo le sfurua. Ya va fonga le to tu si ha kai no na mata mo mua. Al fai upumo fai petolo le fa ia. Ona mai ai le fionga le li il perfetta ia ha kai. Yes. O fa pe mai. Ona po nei ea to tena no fai ma o tou le fale tapana. Aole nei fale o fa tafu no ina. Ole fe aule, ole fe auna o mai el perfetta o ha kai. Ale fe aule na abi tanga te Israel. Fa mai le perfetta o ha kai. Fa fonga mai. O leo o fai mai ni atu e tau, e ka ukia o kou. O kou ignoinga le ekalesia. O tau ignoinga le ekalesia, ma
ma o tau le manatu i le ekalesia le atua. Ia whafonga mai la o kou le kāua le mele, o le tō tēnā o sitāna te whape, ia mako mai e whau mako ainga. Io e mako mai ho ia ngā fo koe whai menga ekalesia, o le a ova mele ekalesia, whafonga mai. Awe te su ea se awala e whapena, o no o mai e whetu ia te oe. Mai o, e le mawhainga separate se si le ekalesia ma le atua. Langa o le atua, e onga le ekalesia. Whafonga tō le tala atu spaia, whamei ole whafata o tōlen whamei Yesu le mata upa suma tōtu se mate. Whamei tala Yesu whamei. O le tangata na ia maua le pēnina tau tele. Whamei ngaru whakau manga mea uma, inga ia e whakau winga. A le pēnina tau tele, o le whakatau le ekalesia. O le ko kele alaka haka. E pi o lato manatu wale whapea, ia o ngā mako o mai whaabua mule mako a inga e whaamule mule le ekalesia. O le ala whai atu sao au ia ile wau mea na whai. O le kai mea ngā whaamana malamaya o le akua le mea lea. No uloanga ia, o le priority number 1 na langa o le akua ma le loku. Ele ma whai ngā kango separate le loku ma Yesu. Langa ele o se lotu o se tangata o le lotu o Yesu. A o Yesu la. O ia le na whaatuina le ekalesia le na whai a Peteru mai o ilunga le papa nei. O te atia e lau ekalesia. E leo se ekalesia se kanko le ekalesia le atu. Mai le o te atia e lau ekalesia. Ia e matautia la le mea na whai Yesu. Na maliu Yesu ke riso mo le lana ekalesia. Ia a wangala tau le mea na tupu ua whaanoa noa le atua. O ngā ua top priority whaalewe ko ainga. Ua wha mua me mga koe ka ngaka. O e mo me fo ia o te whaia tu sao au ia wau ke whaki au kou. A le whaia ma leo sita ia leo pale atua. Forever you will always struggle. Ya? A wau ke whaia te o te leo sita ngata. A whai mai le sau whai o le sau whai wale le ainga. O kua nganga kua finga ka ma le mamao yo le va o ye ke mo ko e alo e marcha fu wa fekala ai se fa ia la me ale o ka e le komu mo ya ale ala te lo e ke le mangui al faingo le sau fai po le faingo le fala vela ve po le faingo se si ame e ke mangui ele akua Io ato no wala te ko ke la ni si pe a fo va pe ia o ke ti sa qui ma la usunga se ia wala le e le se mai la ti sa qui a le te va te to you will always experience lack in your life because of the cares in the melia o le number 1 priority is ainga e le o to ainga e le o sisi ame o le akua malana haluenga o ke le o kawanga ua langi ku pese o ke I'm not picking for money I'm just asking you for the way wa o loa ya ubia talu no tau no mai ma dia ia wa ma tau no mai nei atu no ya ia sia wo ho sa ma tau ngalu ya o kala ia mo ka fa longo ia si na ma tau mai ho ia ka fai ma ko ai nga ia la ko kele me ale kala sia e si o mo se ka fai lo wa nga mo sa mo o sa le lo ya wo o no fo mo va pe o ke o fo ia ka nga mangi ko nga ka mai se i tau mawhai o la to ai. Ia, o la wau le mea na whai. No oi loa, langa le no whai tau le vese lea. No oi loa, e le mawhai o nga separate le lotu ma le atua, ma lau commitment le atua. Ia, le mea lea no whai e au ia. E le i whakamala le mea lea no loanga e au ia, o le au ngala le. Ia, o le tala whanono, o le sia uso lea, ia woti. Le ai se me tu i esi ono tō lua ma se ana whanau. La ua oti nei, wa le ilol fina po whealu ai, le se whale, le se mea, mo kwa le ai ma se mea. O walofa ala i si tina ina ua, o mawatu le maliu lea. Ia, o nofo anaso e a whatawa le male alo, ma wafau mo wa ai atu malingi au le matelo wa ai atu stina le ma se ana whanau. A ola o kamale, o anga kala ai e whai. Io, so se te wawo e close al mato mafta, o anga kala ai e whai me eke. Ia, o nofa mo mawawau a pia kalo whai. A whiwhianga e kula fua i le mea mana mai le atua e manuia e tau ai. Ia, whawhongala o tō le
This is what happened. Fai upu lai ono. Oh, sorry, amata fai upu lima ia. O le nei, o lo whapea o le whetala mai le li o au. Yeah. I o tō mawhau i o tō ala. Yeah. O tō mea i tēle. Yeah, whatari ala wha mole mole. Mai. Mai, o whetala mai le li, ia e mawhau i o ala. Mawhau i au mea ngai whai. Mawhau po o ai ngai mua. Po le mea e mua ia whaala vela po o ainga. Po le mea e mua i si mea le ka ua. Io e. Ai wha muli le kua. Wha whonga la o ko i kangaka ke wha mua i si mea. Ai le mua le atua whonga. O le mea la le kupu ia ki oi whai upe ono ia. Ua tō mea i tele. Ai titi mea o tō au mai. Ua tō mea tele. Ai titi mea sele mai. Ua ke le manosi le walu kukonga. Ai le eise mea e la kiki le sele nga. Vai tau mai. Ua tō whiinu. Ia. Ai le i mari ai o tō. Ia. Ua tō o ofu. Yes. Ai le i whamawhanawhanaina ai o tō. Ia. O le ua ngarua e fō i le taui. Yes. I whairana taui e whao i le tangata. Yeah. I le tanga o pu solo. Yeah, vai whafonga lai vai mai. You planted, but harvest little. You eat, but not satisfied. O rongo winga o oe ke kausami, ai ke moe mole le po. Mo i ala utala. Vai mai, you drink, but you are thirsty. You still thirsty. You put on your clothes, but you cannot keep warm. Meaning that you cannot even afford a jacket. Your wages disappear as though you were putting them in a bucket filled with holes. Ngai la fa fong mai la to o tangata le fe mai enga ke fa muli le akua mai si mea ai fai mo mua mele ma fe mai e ke ngalue e ke fiwe ko ki nga inga ko le fa ko ai ngai ka mai mea ke sele ale fe mai kala ki mai ke ai ke mole manga vai po wa mai mole kan kala ai mole se ke fa longo ko o i lo manga io e vo le se manga va i wa manga e o manga vai le kumul manga e do te lo o mea ia le te fa matala te to o le kanga ka fo le e fiwe fa nga luenga o ka ke le ko kongi sau ko pe ai pe o ko kongi ho nga ko le kanga ko kanga buri so wa ma o le ai me se o pe o le kanga pu le nga ko wa ko kongi le mo mo le vaso nge ai mo le svalele lo kongi ai o gros ko nga o su se me fa ka o se fa la angal me nga le kala ngona fi un pa ile to ele o lo la kanga o le ke se le me le o la fa pe nga yo e maka o kia la le mea lea ele o manatu ma mafa i tangata la ale fa mekala ki pa eva mai mekala tus pa ia o i o ko woko ki ngo fu ko fale maka o kia manga ngai a o ko ignore ele se me la ala a manga i so ko ki o praise the lord a fa mo ele o ko fale ka fa mo me ale yo e fa u po e iva mo o so fa mo me cheli. Yes. Fa auto foi. Yeah. Wai titi. O to wa mai le fale. Ma hau. Yeah. Fia lea. Yes. Ai sea. Yes. Profeta la mai le ri o au. Wa o fale. Yes. O fa ta frenda lea. Yes. Ai tai tasi o choma mo ya tu lona la fale. Yeah, vai lá é. You hope for a rich harvest, but they were poor. And when you brought your harvest home, I blew it away. Alright. Kusa lai ke sau malau le amo mai lau amo nga sai ko malo mga ku va pe ke o mal fale la ke le se ko fa mai e ke o mai malau ko nga sai ko le fale malau amo nga sai ko fa mai o mga feula e se le ku e maka o kia la mea ia o ke o fo se tangata na te le o manatu e le taua te le mea ana le fa mai le tu e fa mai o le wa fa mai o lo fale o la le wa ma le pe le fale e fa mai. You are busy doing and building your own houses, and you ignore my house that is lying in ruins. O le taimi le o le feta lai le tu ya Israelu. Ile fale sa le le lenga fai le umanga fai. E se u pape, ma le vaenga.
A ole ua pisi kanga ka su enga le kaiminga koe foi mai le tafia. O mai no la ia le ua pisi kanga ia le faungo longa fara ki waka mai ai ku ule ngaluenga le atu. Ole ala fa matala ole mai le mea le o mai woko mai mo ko kongi. Woko mai mo ko se nga se ko. Ai ko ki mai wo mo fuma fiu ole aku ole fa mai wo fiu la e se nga. Ma vai e ke kinga nga ole winga la utala. E ke fiu ka mo fa se mea le work. You try to build something and always collapse. You try to do this and it doesn't work. Ya la ke so ai ole mafu anga me se ole me o ka fiu ka mo fa nge me e sa ka mo fa ia ko ai se mo ku. Ma ai pero le mafu anga le ole me le o ka ko ka mo fa ia build ia ka ko ai nga. Ai le ole le ia se tu langa o ia. El fa eu po se fu fa mo. Ole me le o tau fia ai le langi yo o tau ruma. Yeah. Ina nek te tō ai le sau. O laure le foi. Yes. O tau fia ia o na fua. It's because of you the heavens withhold its dew, and the earth produces no crops. Anga o le mafu anga o kupoli menga, wa ka au fia le akua le se lenga le, ma me o ka au fia le akua le sau le ua fo le fa penga nga on le fa anga, wa me o ka au fia le akua. Nanga wa mua ko wa inga mua ko menga fa ai ku nga luenga le tu. Amen. O to atele au si tanga so le pole la vale kele o me nga luenga le tu e fai yangi me ke loko ai e ki ai uma e mo ko ile ai ma si ai vai yo ma fo anga nga le fa me kala ku spaia o ka o fiele sua le ua le sau e ola I whako anga. Ia a ka ofi la se angeru pe ka ofi se perfeka pe feololo. Feololo ka ofi ngari ki mo elia wa marko ka usanga. Ai a ka ofi ele akua o ngol whakamala o kako. Ka lo fai. E te loi ai mesi ale meo kong makmau whaka pia. As a father, you put anything in the place of God. This is what happens. Yo. Fai pusuma tasi fa mo le mau. O wala o fo ile la mala I lungo le ele mo banga. Ma lungo saito. Ya. Ma lungo waina. Ya. Ma lungo suau. Yes. Ma lungo me tupu ele. Ya. Ma lungo tangata. Ya. Ma lungo manu mai fa. Ya. Ma lungo ngalu nga uma o to lima. Ya. Oila la vala au. Ola fisini la. Oile o vala ua ia le feku ule lungo o meko kingo, ma meko ko. Mau whako anga, malo ai, o lea tua. Ai sea, ia, ne wha merkala tu se haka, wha mai, o ko pisi whaiko ai, kala anga le ma se ko whanongo ia. Se ko mai so o mo mo whaulo ai nga kalo whai. Whawhianga ele whango mono ai nga kia ele mea, e kia loinga ele mafu, anga ngai manguia lo ai. Anga ne wha merkusipa I whanongo mai. Mai, because you put your family first. I have called for a drought on your fields and on your hills. A drought to wither your grains and your grapes. Meaning, ole mungala. If I pay nganga makwa pepe umayala ko nga vingi. Yo ka ko rin ko nga vingi. Lo ki kalong nga lu. Au ke ba ki oil. Something will happen at your job and your supply of your wages will be grossly reduced. And as a result, you are going to experience absolute lack. Le kale si o tau. Ole anganga le nga ki fa pupunga le me le o ka ko fa pe me ka ko kala ia. Kala ia kanaka. Ka ko mai e fa ko ainga, se ko mai o so le fa lo ainga. Ai ko nga lu nga le tu. That's a demonic spirit of lack that you are calling a curse upon your own family. I tell you, you will try, and it will amount to nothing. Because all of priority ngai ele ole akua, ele ole kale sia, se amenga ke mga fa prioritize. Ola wa ulea tauti nonga. Kalu mai le kai mi o fa longo le message lea. O te mana tua masalo por tau sanga tasi la fe iwa se lau varsuma tasi.
ka o popo fo ka o fa ola inga ma sorry le valua ta siva valua popo fo la vo ta te me ta u ta li al fa tama o la o lunga le UFC ngala o ngai ta vale le mata upule la uma le la unga ta vale le pona o sa we fale mo kwa impacted la o loto a maka mai ele kai miringa no o iloa o le kilea e ka kala ile langi e o mai le so ele o mafaina ve se alo o tali tonunga lea ma o te fatu o le mauku o ko ainga ma le manguia le luma ngai e le whaalangolango i lo ngā lue malosi o tau e au ngā a e whaalangolango i lo whaamua mua le atua mua le atua i lo ainga e le o kou ainga mua le loko mua le akua ko a piko i le kou ainga a e kanga e whaapiko lunga le kou ainga e whaapiko le akua kalo whae wa o loa e au ia langa le o le whaamao ninga le upo le atua i lo ta ita fo iolang ki kau kingo au ia o le anga le leo le atua ma le mongi ma le whaamaongi o polo misi e tono le fionga pa i le atua e whaapea nao na manui e le tau ainga. I will encourage you that if you teach your children that your family is first, then I tell you that poverty and curses of poverty will continue to rule in your family. After you, the next generation will also go through the same thing, and for many generations to come, experience what I like, only mele experience, right? I asuilo attitude gaming ma e fa maongi le atua ma e ku le atua as number one in your life. I tell you something amazing will happen to you. Ya le kale si o to, ya me se foi tanto lo fa fonga mai, fa fonga mai, fa maongi lo subo il menga ke lo ko. Alu ko anga fa mo le ko ka ki ai si me. O ke va ko le mangi me ko ka fa ile lo langi ka le langi nga le lo ko ma le ko ka le langi. Ai a o mai le vala am ka ko fio ki ele ma se me o ngi me ka ki nga inga ka fa ile lo langi. O te fa ya tu to le se me o ngi me ka mo fa ile fa se o nga ngi me le lo langi. A o mai le vala e a lu ka ile ko e ka ke le o ma mo ka ko fa le man ka ko be va pe. Ya panga le o fa mo me to ai fa mo fa le la ver ko ai. Ya se mo so wa mo sa le lo. Ya mal na u fa pe te mana ai. Tu se ele faulo ai a faulo ai nga o no mai Yesu ngal me me lepe an mete faulo. It will never amount to nothing. I will encourage church noto and I will encourage anybody that is listening to the tone of my voice that go back to the Lord and make God number one in your life. Commit to your giving to God, for that is the way you will open the heavens and the blessing will be poured upon your house. God bless you. Pamanuia le atua ia te oe, no nauloloto e whaamua le atua. Ia e whoa i le ali I maloloto atua, o na whaamanuia I le atua ia te oe. God bless you until next time. Amen.